Shalom, menjuah-juah man banta kerana seitun sikelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpa kaki ta ibas jambur seitun ta waris sendah endah. Ope dengan kita megikin kata di bata si jadi pergegeh man banta ibas perjumpaan ta waris sendah endah. Mari ras kita toto. Isahkan kain bujur man bandu o Tuhan di bata Bapa si perkuah. Bapa si engkau nemani perjalanan ke gulung kami, si engkau negu-negu kami, malam dengan meriah kal ukur kami ya Tuhan, ngejapkan kelengatain dua si tetap nemani kami. Tuhan, pasu-pasu kami tole, ibas kami dalani warisi sendah, kami sinjaga singkawali kami, kami si pegegi kami, rasim persengiti kami, arah katandu sinti sinari, si i orati kami. Maka ngasup kami ngangkesa, terlebih pe makai kenca, guna banci jadi ampang-ampang kami, jadi terang menahi kami, gelah ngasup kami ngalakan kerina perbeben kegeluhan sirah ngerim-rim kami, ras gelando terpuji. Ngerana dage kamu Bapa, sebab kami ngosika megi kenca. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Bapa nandai turang resnina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kata di bata si jadi pergegeman banta ibas waris sendah. Ibuat ibas Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7 kubacakan bagian danina. Ola tipu bandu, ICP labo ngasup nokohi di bata. Si isuan manusia kange i peranina. Si isuan manusia kange i peranina. Seijenda kata di bata sisih man bantah. Ibas sada kenyataan kegeluhan lid skala pemimpin penjara Simbaru si tergelar Lewis. Ia ibas ingan Simbarwe ngidah maka kerina narapidana ibas penjarai tuhu-tuhu nggo iperlakukan lane bagi manusia lane siti pe lit ergana erkite-kiteken tekanan-tekanan intimidasi sisihken kerina man anggota entah pesilit ibas penjara endandade. Maka pemimpin si baru endandai atau narban perubahan ibas erga skala manusia. Atena maka yangkat kena nilai-nilai kehidupan silit ibas kerina jelma si penjarakan ibas penjara endandade. Maka ikut kena kape deharana tergelar Catherine guna nemania gunar bahan simuhuli gelam meherga kerina narapidana endandade. Maka kalau nanda bekerja sama, ia mendekati narapidana endandade, bagi kape ikut kena anak nasi telu, anak endandai bergaul bebas ras kerina narapidana sili ibas penjarai, lead gangster, lead kartina pembunuh, litka pemabuk, litka pinangko, litka artina pembunuh bayaran ras kerinana.
macam-macam artinya latar belakang silit ibas penjara dan dade. Tapi anak nandai isuruh na bergaul raskal nandai kerinana. Artinya ijenda maka tuh dekat kalia ras kerina silit ibas penjara. Ras anak-anak nape ikut main olahraga baseball, basket ras kai sidebanna. Ia bergabung ras kerina anggota silit ibas penjara endandade. Maka tuh ibas kepemimpinan Lewis Sendai maka kerina silit narapidana silit ibas penjara endai tuh ia merasa dihargakan, merasa dikasihani, merasa diperhatikan. Terlebih kai silakokan terobosan silakokan ibu entah pe siman Lewis Sendai luar biasa sebagai ibu ia banci mengayomi kerina narapidana dan dade. Maka ibas pada saat terjadi kecelakaan maka Catherine dan dade mati ia. Kerina silit ibas penjarandai tuhu ercedate. Arkiteken mayat Catherine dai ismayamkan landausa ibas penjarandai. Maka kerina silit ibas penjarandai ngotuhu ia nimai ibas gerbang. Maka penjaga entah pe pemimpin penjara ndai Sulawesi ndai idahna kerina narapidana ndai ngotahna kai sura-sura kalian ndai kap gelah kalian ndai banci darat banci ngelayat Catherine si tuhu irgaina. Maka nina Lewis ndai ingat bro nina lakam kuhitung laku beligai piga kam sindarat laka akuban penjagandu tapi harus kam artina makaikan kepercayaan si kubrekan man bandu nina. Maka ibu kana gerbang dai laus krin narapidana dai idahina Catherine singgo terbaring ibas rumah pemakaman enandade. Senina rasturang mencadung kalendar melayat maka mulih ka kerina narapidana dai kubas penjara dai sadape lalit si kiam luar biasa keleng ate si enggo ibrekan Catherine man kerina narapidana selamenda erbahanca maka krina narapina na endandade banci artina terandalkan banci artina terpercayakan. Bapa nandai turang rasnina si kelengi Tuhan ta Yesus Kristus enda tentuna jadi sada pergegeh man banta kai silakokan Catherine dai kiniulin silakokan Catherine dai maka dungna ia ka ngaloken balasan lagu langkah simhuli si lakokenna ibas ogen tanda ikatakan ola tipu bandu ise pelabo ngasup no kohidibata si isuan manusia kange i pranina. Kini ulin keleng ate si bahan Catherine dai mankrina narapidana ibas penjara dan dai igejakan narapidana dai tuhu ras ibas kesempatan si terakhir narapidana dai pe sebagai kalbuena lebih 400 kala lape yai kawal, lape yai beligai ise sindarat, tapi
Arkiteken kelang ate si berken kerendai selama yang geluh. I gelem mantap kal ibas pusu praten narapidana dan dai. Maka ibasia ngelayat Catherine Endai, ia sadape larbahan ulah, ia tuh setia, ia tuh mencai dai kena, ngeca menghormati Catherine Endai, mulih ka ia ku inganna. Kai si isuandu kange ipranindu nina di bata. Maka arah kisah kegulunan dai bagai arah kata di bata sini bagikan kita ndadai singgon di suratindai, maka kopeken lalit rugina adi kita nehken kiniulin. Adindai Catherine ibas iyang gelu dengah dampingi suamina kejamia pasti laboli sadape artina narapidana si ngelayat ia. Entah pe adi kalau anda bersandiwara kami ngelayat ate kami na, tapi mungkin mencadung yang ngelayat da entah langa pe se ia kuro maduka ngokiam ia krina nadingken penjara. Adi isuanken artina lakini ulin, isuanken artina kininggitan daging, isuanken artina hal-hal sila memotivasi krina narapidana nandai. Tapi luar biasa. Enda kuakap artina sada glemen man banta. Jadi sada pergegeh man banta krina setun ibas tengah-tengah keguluhenta. Lakal kita tak karena kini ulin si ilakau kita man kala sedeban. Sebab si gejak pagi, renga pagi pak sana, maka adi si suankan artina kiniulin, maka buahna pe kiniulin kange. Adi si suankan artina kininggitan daging, si erbahan cakala artina renderlai ate, maka buahna pe bagai kange pagi. Labo pasu-pasu, tapi palu-palu ku tengah-tengah kegul henta. Maka radu ras kita senina ras turang setun seni kelengi Tuhan ta Yesus Kristus tetap rebahan simhuli, tetap kita banci jadi pasu-pasu jadi berkat mankala sireban segedang-gedang kegulunta gelah alu bagai terakap akap turang rasinata seklewta ibas kita dalani wari-wari kegelunta alu bagai pasti ibas pusuh napai tulah kiniulin guna arbahan simhulika lagi aman banta bancikang man kala sideban. Enda tugas takrina setun amin nagia kita secara gegeh secara fisik engkau terganggu, tapi li dengan si banci si bahan si jadi usihan teladan man krina turang rasinata sidebat anak jabunta krinana sebagai inget tena guna ai kai pakai kena i tengah-tengah kegeluna gelah ia pe banci jadi pasu-pasu man kala sideban. Mari si pindo gegeman di bata maka ngasup kita dalan kenca gelah alu bagai terpuji gelar di bata ibas gedang-gedang kegelunta. Haleluya. Mari ras kita toto. Bujur isahkan kaiman bandu o Tuhan di bata. Ngoi bagikan kami katandu. Ngoi persengentindo kami Tuhan. Maka kai si isuan kami pasti kange iprani kami. Adi isuan kami kini ulin i tengah-tengah kegulun kami. Maka kami pe merani kini ulin kange ibas turang sina kami sedeban nari. Tapi adi isuan kami kena kini gitan daging. Maka kange ialokan kami. Ras labo erguna, labo jadi berkat man kami. Tapi banci jadi sinanggal di tengah-tengah kegulung kami. Ampuni kami ya Tuhan di bata. Adi selama dan melala dengan kekurang kami. Git kami belajar arah pergegeh sini sehken man kami arah katandu endandai. Pepankan katandu enak bas pusuh perhatian kami.
maka ngasup kami dalam kenca. Ras kami banci erguna man kalak sideman ras anak jabu kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertauto. Amin. Setan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Seijenda perjumpaan tas kelenda. Jumpa kaki taibas kesempatan sireh. Tetap semangat makaikan kesempatan sini berikan di bata. Gelah arah krina dampar ke gelunta. Termulia gelar di bata. Haleluya. Amin.